Biyanan! Kasi man ti ko na ni pagayam mare. Dear manang biyanang, naimbag nga oras mo, kastamatan kadagiti kakadwam nga dram-drama. Adda asawa kat iso ti pagtarayan ti istorya. No mabartet nila kay ko, agbaliw ti aksyon na. Rugyak nga rudag salaysay, iti kakaskasarmi pailang kan nila kay ko. Aldawan, Mari. Agring kan. Aldawan. Ay, ala, naladawak mo tan anak kariing lakay. Ay, pasensya kan. Unay laki din ti patpatgak nga asawa. Ala, umangon kan. Dagar mo sartan. Nukas ta? Si kanti nagluto? Ala, kababainan lakay. Lalaki din ti patpatgak unay nga asawa. Saan nagaputa si kati babae, kat trabaho amin ng ti agluto, aginaw, agdalos, kanda dumapay. Agtinulong ta. Ay, talaga nagkasa ta. Takasken ka tinakiasawaan. Awanan ti sa pulik pa. Agyaman iti day ta panagayat. Ay na, nakaragrag sakak lakay. Kastak matkan ka, Mari. Umayak man balasang ko. Ni, da kayo umot gayam tatang. Sumrag kayo Ay, wen. Apay, di ka nang lukat iti pakanan niya. Sa anak amang luklukat iti kasto nga aldaw, tatang. Taiso ti schedule ko nga aglaba. Ay, kasta ya. Sumrag kayo tatang. Ay, kadwa kumakan ni nanang yaw hanggang nasakit ka no titumeng na. Simraw ti rayo man na. Ay, umay kaila kumusta? Ayan ni Aldaw. Napan na inuwayway tinuang na, tatang. Ay, kaya kumusta ngay man ni Aldaw? Nasing mo lang, di anak may balasang ka. Ay, tatang. Awanan ti sa pulag pa'y kankwana. Nakasingsingput unay kanyak. Nagagat pa'y. Ay, nasaya at no kasta. Saan mo lang agbarbartay? Saan, tatang? Din samot umin-inom iti arak ni Aldaw, tatang. Basta di mo itulok at tumimtim iti arak, tasabali day dyan no makainom. Ha? Nukasta, naging inom idibaro pa'y laang, tatang? Wen, damot tayo pa naginom na ide, hanggang sagpaminsan. Basta timbakunak, bagbaga makanayon ti asawam. Ibaga maliklikan na ti tumimtim iti arak, Wan, tatang. Masapol ang maisambot ko dahito alutwan. Naibusan ti may sa aputahe. Magustuhan da nga min titimpla ti may sa aputahe. Iso ang nagbiit ang maibos. Maray, bakit? Siyak ditan. Tayong kasikasuan, dagiti mangmangan. Ni, apay, nalpas mong aramidam ijay talon? Wen, dinardaras ko tinagparaspas, Tapno matulungan ka dito'y pakanan. Ay, naimbaglakit din. O sige, pakituloy mo man nga rod agalipan dagiti Ricardo. Tasyak tong timang timpla no madamdama, lakay. Aday ta, nakalapakon bakit? Aldo, si kamot ti aglablaban, lakay. Wen, tapno awanan ti aramidom inton bigat. Day talagi sa lapayan ti aramidom no bigat bakit? Apay, di ka mabaen, iti kastangan aramidam, lakay. Ang mga no ibagada pa'y nga Andres ka, no makita da si kataglablabang. Bayam ti sawunda. Awan kanyak dayta. Apal dala kanyak dayta no bilang, bakit? Taan nakapimpintas ka nga inasawak. Bol. Yag mo din dagita imot mo. Tas umragtan di balay. Amo ka nabanog ka bakit? Iso naglutak iti pang malamanta. Ay, agita sarak di na. Agpalpata pa sa tamaturog bakit? Maditi agid da adagos no kalkalpas anangan. Ne. Agdan sa umay lakay. Nga rod. Insan! Umay kami, man! Insan! Aguri ka. Mabusay sak day jay Asino, Aldo? Ni Insan Berto. Insan!
Minsan mo birtuday tao. Kadwak ti kumparay. Umay kami maninsan. Kunak tupay kahit. Nakalagip ti loko akasinsin ko ah. Alakat inkapastrakan idan alak ay. Nabartagdan. Nakaadudan iti nainom. Anawaak man laidan ta ni Rabiin. Ginom tayo. Aldo, lakay, gusto daytan. Nabartag kayo. Bayaw Berto. Gusto ko man ti panaging inom yo, Rabiin. Ay na, bye-bye anda kami, Marie. Italaang daytoy. Ala, ingka maturugan, Marie. Taibusan mi pa ito insang padainsan ko nga ara. Sayang itech. Apaya kasta ti panagsasaom. Apaya kasta ti panagsikawil mo. Sikawil ti babae daytaan. Panawan da kami dito yan. Di ka man makibiyang dito eh. Go away, Marie. Ay sus, aldaw mo't gaya man. Awan ti asawak dito'y idami. Ay, naiturog na nga tayo jay salas. Inak man kitaan. Lakay! Lakay! Awan mo dito'y salas. Ay, agkaiwara dagiti buti ti arak dito'y. Napananan nga iti asawak. Nagkukuyog da nga ta kada insan na aberto arimwar. Nay, awan mo dito'y di anak, may balasang ko. No kasta. Ay, napanan na nga tan nga eh. Di mo maawagan na ya. Kasano ang maawagak nanang. Kat imbati na mo't di cellphone na. Nagiinom da ngamin idirabi eh. Kadwa na da insan na. Ngamjak mat napuutan ng tirurarda. Ta nakaturo ka ngaminan. Anya, nagiinom da ko nam. Una nang. Ay na, isumat lagayam ah. Ay, awang mga rodan. Ha? Awan man nga rodan te. Anyat kaya't kasa una nang. Ay, Asinwa kasinsin na ti kadwa na. Ta iso ti kontakan tayaw. Jak amo ti contact number ni Bayaw Berto nanang. Iso ti kadwa na idirabi eh. Kanjay kumpare na. No kasta nga road, ni Berto tawagan tayaw. At the cellphone number na kanyak, day ka na ka. Hello, Berto! Sa dino tayan, mau? Anda dito balay mentay. Apa ya? Damagak lako man, o kadwam ni insan mong aldaw. Awan kadwa di rabe ay. Tarimor kami. Napangkamlag na ilay. Ngim nagsisina kami mo ilay di parbangaon. Anya, kahit na pananangarudan ngay, saan mo ta nagawid? Ay ka, mga nung nagawi, di balay da kumparay. Isuda kami tinagkuyog. Anya, unay mo't ngaminan. Apay ngamin na nagiinom kayo aya. Lik-lik-likan na lang arudan ta ginom. Ngam pinainom mo pa ilang madya kasinsin mo. Nay, kaya mo amo, li-li-likan na gantiara kantay. Kumaysa, kailiw ko mangarod ang makabandin niya kasinsing kao. Awagan man day kumparem. Tano kadwana ni Aldaw pagawidan nan. Unan tay. Sige nga rodan, bye. Bye, mate. Nala, urayam latan ti panagawid di anak may maray. Tanay, nakasarita ko ni Berto akasinsin na. Sige nga rod nanang. Agawid akong tainak pa'y manglukat ijay pa kanan. Sige, balasang ko. Awan man nga rodan no kasta bakit. Nasumok naman ti arakain. Agbulak-bul man nga rodan Wan nga rod Unay mo day nga anak tan. Kunak nagbalbaliwon tan ang asawan. Ay sigurado ang manuman nga aldawan nga agpukaw day jay bakit. Ay narugyan naman ang tisigod nga aramid na. Sapay kumata agawid mo't laada agaws. Ay napo nakababay ni di asawa na bakit.
Makastawan pa ininsang kau ipag. Ay, awan pa'y nga rod bayaw. Ay, ay. Iso pa nga asiman, takuyugan nakamapan ijay balay da kumparem. Tama nga no aday jay. Alang raw. Mabilang raw takuyugan ka. Ay na, aginunta, aginggat kay kayata, Brendo. Ay, dagi jay, dandayin san aldaw ipag. Agin inom da ka ni kumparik, iti paraangan da. Un nga rod. Ay na, nagtaer ka talaga, Brendo. Makapainlove ka talaga. Ay, nay, na. Awanay. Nagladlad man yung tinsang kao. Bading ka di ti asawak, Berto? Apay di mo amo ipag. Kuno sigo da kasta. Anya? Ay, ala, agawitan, Berto. Jakon mairusok akitaan tar aramidan di kasinsin mo. Wen, balasang ko. Sigo da nakasjay ti anak me. No agbartag, sumagmamanong aldaw ng agpukaw ijay balay. Pudno ka di abakla, nanang. Ay, agladlad mo nga ron no kasjay amabartag. Ay, jak man namo no apay kasjay ti anak me. Nanang. Isu nga ron adimi kumakayat at tumimtim iti arak. Ngam di namot maliklikan. Adulat tamo dagiti mga awis kan kwa na nga aginom. Katima ko na kat istriktuam di asawam. Tapno maliklikan na ti agbading-bading. Sige, agawid ako, nanang. Mari, asawak. Sorry ba kahit noitak lang agawin. Pinilit da ka na ginom medikal man. Pakawanan na ko ma. Promise, maudin day jay. Jaklem pagaro. Pagbalin ka matgayam abakling no mabartag kaldo. Sorry nga Roden na mahal. Sana na maulit. Ayayatin ka. Sorry. Nga maminam tagpaisaw. Bading ka. Ay isan? Malalaki ak mare. Nagkunamot abadi nga. Apay nga ro dakas di tinakita. Kain-in narakop mo di kumpare mi di nabartag ka. Agbakla-bakla ka. Wah. Awan day jay. Pasot la tiragragsak ni day jay bakit? Di mo kumaikan itima di kay papanan day jay. Wan. Sige, palabsak day jay. Basta sana na maulit ha. Kan nga agbarta. Insan, umay ka manawisin, tada papananta. Sa dino insan? Inta makidaya iji bangir a barangay, tagkasarte anak ti kumparay. Kastaya. Papanan nyo man, Berto. Awisag man insang ka, ipagtayin ka mamakidaya. Kwa, likliklikan nga min ni Aldo ti aginom iti arak. Di ka madanagan, ipagtawan arak ijay. Anya? Wan bakit? Jack uminom. Promise. Siguradom lang ang Aldo. Tano agbartag ka, agsagana ka kanyak. Kun uray si Kaberto, agsagana ka numabartag ni insan mo. Dalag mo na ya. Siyak ti makamaw ipag. Agsatan sa uri may salabuti insan. Ay, ko insan. May salabut ay. Kalpasan na agawid tan. Sige. Si Kalata ti makamon insan. Ay na! Nagmayat ko mati agsala. Ang amawan mo dito, kar. Ay, nagmayat kat ko man ti makisala kadag iti nagtataraki. Baros. Madamdama pa'y ti sala insan. Nayunan tapay nga ron, ti ininom ta. Apay pakurangan pa'y dayta insan. Wen, bitin ti ininom ta. Sige. Mabilang araw ta mga lakpay. Ada kami ipag. Sorry, Mari. Nabartag ka manan? Ha? Di mo't kunak adi mo bartagan to'y asawak, Berto? Ay, nagpili mo nga main. Come on, insan. Sumra ka pa, itagkapeta. Uy, insan. Ay, ipag. Sa nabalay.
Tay nyawid ko ninsan nga oray na bartekan. Rumbang laang, tas ika tinangawis kan kwa na. Ha? Ay, nagtagaan. Ay, nan, bumulad ak man iti bestida man na ingpis, Mari. Super hot adi. Anya, ay por Diyos ka mataldo. Saan man atila ibagbagam? Mabiit lang, tamangalaak iti pagsukatam. Ay, wisko type ti pantalon. Bestida ti kayat ko, tapno press ko. Nakaturugan ti asawak, Berto. Mabalin mo ti agawid. Ay, kaslamo maalyawa, di tarwar. Nagsingat. Ha? Mabuto nga mga agawid, ay. Mabalin na makiturog dito balayaw, ipag. Oo na. Bahala ka, Berto. Ijay ka nga rod may sasilid. Ure dito ya kung pa maturog, ipag. Sigurado ka? Kuway, nadaga nga minu di kwartaw. Aldo, agpudno ka man kanya. Anya ka diti agpaiso a kinataom. Pudpudno a lalaki, wano talaga abakling ka. Malalaki ak, Mari. Ibagam tagpaiso. Saan ka aguraan ta maawatak? Basta ibagam tagpaiso. Talaga ka di abading ka? Kwa, 50-50, Mari. Ha? 50-50 nga. Sorry. Tangay pilitan na ka, mangibagay iti agpaiso. Ibagak ati agpaiso. 50-50 ko na. Darik na ka babae. Adamo trik na ka lalaki. Anya. Ang malablabanak kit day. Ruming bawlat tamo ti panagayat ko kan ka nga asawak. No, saan ka nabartag? Ah, Ngam no nabartag kan, di na kun paganano, Aldo. Iso nga iwasa mo ti ara ka. Tadadaulan na ti relasyon tang agasawa. sige. Wait. Promise. Sana na maulit. Promise. Insan, hintay di sintraw tada gilibre iti siya. Ay, sana ninsan. Idya akong ti arak. Nagkariyak ngamin, kani bakit ko adya ako naginom. Apay ender di saya kan? Ay, saan? Diyak lang ngamin kaya at nga agapa kami kani bakit ko. Mapantaki din? Siyak ti makamu ko ni bakit mau? Ipakada na karot ko na insan. Sana yung taki din. Sigurado adi na kan tumo la palubusan nagpakada ta. Intaki din ha? Hello, Sis Marie. Ipag, pasensya na. Ta pinili daman insan ko nagsyatay. Di mo't imbagak adimon isungsong ti asawak nga agbartak, Berto. Kwa sana siyak tinang isungsong. Da kami atin sungsong da. Ala, ingka agsukaten, Aldo. Tamaturukan. Okay, Sis Marie. Ala, Berto. Mabalin mo ti agawid. Kwa, mabalinti makiturog man hindi ti balayo ipag. Mabuti nga mga agawid ay. Oray dito yung isalasin at ipagturugak. Ha? Sige lata. Berto! Papingadda ka dito yung kama, me. Shh! Tagtagaray. Tama nga numaring ninsan. Ay, mabuti nga ngamin iji salas. Iso nga makikay damang kang kaipag. Awanan kayo tibain. Pumano ka kuna. Kasta unay abuteng ko iti dayda gundaway manang biyana. Nagriawak iso nagbuteng tibayaw ko. Imbaga kita asawak tinaramid ni Berto. Barang liklikan nan ti makikuyog iti kasinsin na. Kat kaasin na, dinangagnak mo ti asawak. Manipod mo ti din sa na nagpakpakita ti kasinsin ti asawak kada kami kat pimanawan iti lugar me. Nalabait, nagbutang gapo iti naramid na. Katita saanan nga gininom iti arak ti asawak, katadamot dua nga anak me. Kat naragsak kami asa nga pamilya. Alakastan ti pagayam mo, Mare.